takizinyisha ndagaswi none uyu mugi by'uyu munsi. Jesus. Uyu munsi ndakiba. Takiwe takiziranyisha ko. Bafite abajama benshi babicuruza. Mimi. Oh. Taki. Simamagaye wa mujama wanje. NP ndamuzi. Anafite byinshi. Yo man, NP unasikia nini wewe? Nasikia. Nasikia. Sasa wewe nini? Ninasikia ninataka njaga. Ibimogi. Ya. Njaga ya original. Uraifite. Okay, no ni bifite rero. Takiziranyisha. Urazifite ariko nibize nuko nanjye mfite. Okay, no, ngiye guhita nkukubita you have received. Leta mbona NP yiko yiri. Afite mama yitwa neza ariko kandi ngiye guhita nkukubita mama neza. Noneho nuko nutwahuri. You have yanjye nwitushuze. Uhite nanjye uhitungwa ho haha. Urahansanga. Subira mu kaze nanjye mite nkukubitira you have. Okay, sawa. NP bundi ndagazwa bafite injaga z'ubwoko bwose. Ninde wigeze kubona yishajya kuyagarika? Ndagazwa ukamukubitira you have. Ndi kurucuruza sha. NP. Yo, NP ko nahagezeho uri hehe NP? Wanze ari kumbesha. Wamuhamagarara. Yo NP. Meze neza uri he ko nkina hageze. Nawe uri mu nzira. Tebuka takiziranyisha wawe. Twaburanye uvuga menshi. NP. Sasa wewe nizeye ko havu wayibonye nanjye ugiye guhita umumereza zanjye mite nikomeye bikomeza. Niko bimeze. Okay. Wowe ugiye gusigara ndi gukurikirana ibintu. Kabisa none ngiye kurukura. What the